današnjem klipu putem u sistem. Znači hoću da pokažem šta se dešava kada stavite znači F12 boot options, potvrdimo enter. Hoću da pokažem šta se dešava kada stavite Windows, ali nemate instalirane drivere za portove. Sad samo da se digne i da izbaci error, pa ćemo to da snimamo. Evo ovako, next, install now i sada boot. Evo ga. Znači što on nama traži? Znači nema drivera. Greška. Sada postoji jedan program. Postoje dva moguća rješenja. Postoji jedan program preko kojega možete ovo da uradite, da bootujete na već svoj Windows flash i da otvorite. Međutim, to jest ne otvarate već sam pokrene, ali možete i peške, znači stavite na drugi flash, nabacite, skinete s neta i ovdje ih pronađete. Postoji još jedan način, a to je da probate promijeniti port, znači ako vam je flash u ovom portu, da ga stavite pored ili na drugi, ali ako to ne radi, ovo je najefikasniji način, tako ćemo i probati. Znači gasimo Windows, instalaciju i uzimamo naš flash, stavljamo ga u laptop na kojem imamo već određeni sistem. Znači uzimamo naš flash sa Windowsom, ubacujemo ga u slobodan port i ulazimo u Windows i na Image Tool. Link će biti u opisu najvjerojatnije. Znači, već bootabilan flash sa Windowsom, odaberemo ga ovdje, ovdje ništa ne diramo i ovdje čekiramo da doda ovo. Zatim kliknemo start i sačekamo da se ovo sve završi. To potraje nekih 15-20 minuta. I ovako, kada je instalacija gotova, zatvorimo program, vadimo flash i guramo ga u naš laptop i pokrećemo. Ovako, tu je flash sa instaliranim driverima za bus. Ubacujemo bilo koji, pokrećemo F12 da pokrenemo boot. Kad se upali BIOS, odaberemo enter. Ovo ga pokreće. Startujemo Windows. Next. Install now.
set. Next. Custom. Znači sada nije tražio drivera i sada samo next. Sada smo rešili jedan problem, međutim imamo drugi problem koji kaže da ne može da formatira particiju na disku broj 0. Pa ćemo probati to da rešimo.